Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasa pa kayo matanagawid ita, Feli bakit? Tanalpas adagos ti meeting ije pagadalan. Kay, kumusta nga iti grado ti anak ta? Mabiit lang ta ipakitakan ka na kay. Talagang agbilib ka iti anak tano ka. Aw? Apay man? Ay nawaw, amom day tanan. Aha. Day ta ti grado na. Kita ang lakay. Ay nawaw. Nagngatumot bakit? Isumanin ti tapto. Ay, kat nasaya at ano kasta bakit? At da serbiti banok kan sakripisyo ta amang papaadal kin kuana. Naku nampay lakay. Ayun gayam, adda ka no kontes ije pagadalan, kat isumanin ti ilaban da. Duada ije tapwan da. Talaga nga imala ti anak takin ka bakit? Congratulations, anak kaw. Ay nawaw, anya nga imanunday ito yung impus day di afili. Aguray ka. Card ti anak na day ito No kasta, adamanan ti award ti anak na. Kasarsarita man ang tibagin, kuya ni anak ko. Kasanumo nga mintatang. Masapul nga ipus day di afili ti achievements ti anak na. Ay nawaw. Anya ko maitakin ka, no kahit namat nga ipos. Kina para matikas di nga aramiden na tatang. Masapul ayang nga ipasikat na. Saan mo't siguro akin napasikat na ita anak ko? Proud lang siguro ti anak na, isuan na ipos na. Oho, ti kunam ki day. Kaya na ti agpasikat tatang. Ipos na mo aminan iti Facebook. Tunggal ada magunod ti anak na, ipos na adagaos. No di mo kaya't ang makita ti ipos na. Di i-block mo lang ngayon. Hay, day tati saan ang mabalin tatang? Oh, ba't lagayam? Kat nagado a reklamom dita. Agraman puste sa bali at tao, pagpariko tampay. Ay, nawaw ka. Sa dino tinagapwam, Feli na kam. Di ta pagadalan na Irene. Intulod ko lang ang tubing ko. Ay, nawaw. Adda klase da ita. Awan na ngam adda contest na. Contest itay? Math kan science quiz na. Talaga na laing ti anak mo Sakto lang, nana. Tinawon mo't nga iso ti maikon kuntais. Nagagat ngamin nga agadal, nana. No kastang awan aramiden na, agbasbasa. May mayaten ati kasta balasang kaw, ngam ti mapan aglaklakwat siya. Lakay, agtugaw ka tamangida sarak iti kanam. Anya tin luto mapangal daon tayo bakit? Sinigang at tilapia, isulaang matyadda. Mabalinan dita bakit? Kumusta nga kayam ti anak tayo ti pagkadalan? Nasaya at matlakay. Ada ka ti tsansa mga bak? Siguro. Nag-review mo't idikalman. Manayunan tumanan ti metal na nuwa. Sapay la kumaa, tagbo nga dagiti sakripisyo na lakay. Asino dyan mawag, Feli bakit? Ti kumarek lakay. At the good news na. Ha? Anya nga dito, good news na. First place ka no ti anak ta. Ay nawaw. Pudno ka din ito bakit? Uy lakay. Nangato ka no ti score na. Ay na. Lukas na around. Agparti tayo manan itinitip o manok. Sigurado ang maragsakan tumananday jay. Awanin ti may baga kita anak ta bakit? Nagagat launay no panagadal ti saritaan. Ta kayat na ti makaturpos iti panagadal na. Kayat na amanayunan ti amuna. Isa ka nang marudon ti kaserula. Tatiliwag mo tinitip ang manok tayo. Rugyan tandag lutaw bakit?
na yun. Masapul nga ipos na mo amin. Apay ba dahil ko ini? Bigbigatan na po na ulom. Kita am day to'y tatang. Oh. Didi, picture na Philly kinti anak na matay ta. Ako reka, awarding samat. At damat makitkita kami dal. Wun, nakikwisbi ka naman ng ti anak da. Nangabak. Ay kat mayat ano nakabak. Dan niya ti pagpupudutan ti ulom nga. Kasanaw, masapul pa ilaang ngamin nga ipos ni Philly. Na para magmuday di a babae. Ay na anak ko, saan adakes no kahit nga ipos iti Facebook tinagunod ti anak na. Ay naapo tatang, amok kayat nalaang ngamin ti agpasikat. Kanya klase ti kapalunutan ti adaking kaya. Pagpupudutan mo ta grammar achievement ti para matao. Wano, umapapal ka lang ang kinifili iso kataka. Saan na pulaw, tatang? Anya kumati apalak ng kwa na ngay. Umaya man, Auntie Irene. Anyat masapul mo, Queen eh. Awam mo, kidi antay. Sa anak mo lang agumatang. Imayak ta kahit ko lang ti makiin istorya kang ka. May papanitian niya. Naparam magmagayam da di afili anyantay. Naparamag? Won, nakitak mo't a friends kayo iti Facebook. Wan, saan ka maawatan, Queen eh? Apay di yung makitkita ti ipupus na antay. Anya apos na. Awan mo't makitak adakas kadagiti ipupus na. Dagiti achievements ti anak na Masapul mo ka nung ipus na amin. Day talagayam. Kunaklakit din noan niya. Ay nabalasang ko. Proud lang ni Philly iti anak na. Iso akasta. Ay nawaw. Proud? Wino kaya nalaang ti agpasikat. Sikakit dimot. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. Impos mo magam tiladawan nyo iti anak na Philly, bakit? Wala kay. Impos ko iti Facebook ko. Apay ka din. Nalabasak da Queen ka na nairing agsarsarita itay. Tipos mo, titapik da. Ay nawaw. Apay ka naman ng tipos ko lakay. Anya ti bagbagada. Na parang magkakano bakit? Masapol nga ipos mo amin. Dakas ayat ti agipos. Yaman na mo kini Queenie. Kasta mo tinangag kong ibagbagana. Wala, nasakit ti mata na ang makakitkita kadagiti post ko. Iso akas na ti bagbagana. Sigurado da itan bakit? Adumat ti bagbagana itay. Jak nawatan ti daduma, nagado. Panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Talaga asaan tay nga agpapada iti kapanunutan. Basta siya, proudak iti anak na. Ay, mabiit man lang, taiblak ko day jay Queenie. Apay ngay, diyak mo't makita dagiti pus da di afili. Apay gamin atipos ni Philly ti bambatayam. Adala ang mat itay. Ang mga na sa di tao kay ka. Apay gamin atipos na iti Facebook ti bambatayam. Ay, madiday ti ang mapaspasamak Diyak mo laangan makita ti Facebook na. Amangan mo no imblock nakmatan. Ay kabay ano isumat ti kahit na. Di, jakon makita dagiti pus na. Ay, nawaw. Ti ko nam ide, kat maasar ka kang kuwana ta ipos na amin. Ita, kastamatan ti bagam. Di ka mat mauawatan. Adaman sa ludsudak, ante. Anyamanan, Queen ay. Makitkita yung kadipay ti Facebook account ni Philly, ante. Apay ti Facebook account na. Kitaan nyo man nung mai-search yu pa'y. Anyat na pasama kaya. Adapay, ante. Friends kayo pa iti Facebook. Adamot. Kita, makitaklat tamot dagiti post na. Ayun. Adam ang agpaysaw. Talaga siguro ma-in-block na kaun. Iso ajak makita. Naasar siguro kun ka Amangan mo no indano nyo kun kwa na dagit inbagbagak kada kayaw. Ay saan Saanak amaritisan niya. Kat, sino kumapay nga iti sabali amang idanon kung kwa. Ay nakarik na siguro Awan amok no may papan iti day taabanag, balasang ko. Bakit akong,
Diyak kayat amasayang ti oras ko iti kakastabanag. Ngamen ado ti pakakumkumikumak. Oh, da kayong madgayam ti masabat ko, tatatal nyo, sa dino tinagapon nyo. Ay, iti ayan to kumpare. Insublik lang ti binulod ko ragati. Ay, tata, adaman kayat ko amaamuan. May papanitian niya. Kayat ko lang amaamuan, no addalimad agura ti anak yo kanyak. Ha? Ni Queenie, nadamag ko ngamin nga agrek-reklamo ka no iti ipopost ko. Dayjay ka de. Wen, no dadumakit na kadungay bagbagana. Apay nga tanga agraman post ko, kat pagparikutan na. Yak man amoy ti da tao. Yak mawatan ti ugali na. Umapalakit di king kay so kas deti ugalin na. Agraman pa nang ipost ko iti achievements ti anak ko. Kagura na. Ay, una yun. In-block na man ni bakat mo iti Facebook email. Ha? Apay ka now? Iti anya aga po nga in-block na. Ay nawaw, jak amo Di ka man agin di mo. Agasawa kayo. May sa abalay ti pagnanaadan nyo. Ita, ibagam adi mo amaw. Mga simda dinaktaktakan ko ini. Jak kahit imala daw iti trabaho. Na parang maglaunay ngamin ni baka amaw. Ay nawaw, nung nasakit ti mata mamakakit kita ti pupus na. I-block mo lang. Masapul ka numo nga ipus na amin nga achievement ti anak yaw. Proud lang mo't ni bakit ko. Ganun si ka. Nung saan ka nalagsakit achievement ti pada matao. Agkidam ka pa ilaeng. Tapos di mo makita. Anya? Kunak tumat. Sikat ti masabat ko iti dalan, Filay. Adda ka di masapul mo. Ay nawaw, agin di ammo ka pa ilang. Na, Ada ka di sakit tinakam mo kanyak si kakit di kumaati pagdamagak iti kastan. Apay nga isyo ken kano ipost ko dagiti nagunod ti anak ko, Para mag? Dinak ikasta-kasta si kakoy ni. Saan akinaparamag ti kasjay? Proudak laeng iti anak ko. No di mo maawatan dayta, aguli magkalagtan. Saan adayta sumanao kapay laeng? Saan nga amin abanag kat masapul nga ipus tayo? Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? No si ka kat inikam iti dakas akay papanan tinasaya at apost ko. Ay kat parikot mo maten adayta. Kinaparam magtikasta ko na manan. Anay ko? Agtalnakan, makaumakan. Apay nga itaka lang bakit. Asidig matistor ni nanay rin. Kasalo, nasabat ko pa ilang amin dadya ako'y ni ditadalan. Ay nawaw. Apay mo na ni Queenie. Nagadong ibagbaga na. Naimbaga ta di ka nagkinabil. Ay niya asaan kat no kinabil ko. Anya? Ganabon na. Sumanaunto mga amin. Di na amot agtal na. Naimbag ko maano na saya at tirumrumor itingiwat na. Saan mo't nga rod? Sos, sa perapas ti imam baka. Ay basol na mulaang Maminsan pa'y apagsasawanak itikas di tamakita na. Ay nawaw, naan-ano taping-ping mo, Queen ay. Basol ni Fili, antay. No kasta, kinabil na ka ni Fili. Nagsakit nga rod, antay. Rapas maggayam ti madadya babae. No anya ngamin atin sausawang mukun kwa na. Imbaga laang mo asaan ang masapul nga ipus na amin ang nagunod ti anak na. Kastaki din ti asar na kanyak. Isumot lagayam Na parang magtumo ngamin. Ay nabalasan ko. Tangiwat mo ti parikot. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan. Bayam ta ipus na no anya ti kayat na nga ipus. Biyag na mo day chay. Anya? Sabay sa, awan makitak adakas iti pus na. Sika ti ayan ti parikot. Inikam ngamin iti dakas akay papanan tinakitam apos na. Ay nawaw, nan ano taping mo Queenie. Limabaga mat. Kinabil ni Fili, tatang. Anya? Makapaasar dadya babae. Sigurado nga damanen ti madi nga insawang mo iso na asarkin ka. No apay ngamin aman nakibiyang ka Kapud no matimbagak. Kinaparam magtikas jay.
Apay, masapol nga ipus na amin. Ay anak ko, saan akin na para magtikas jay? Ngam no si kati makakit-kita, kit managapal ka. Ay, talaga nga ikam itidakas aka ipapananag iti makikkitam. Inuubing tikas ta ka panunutam, anak ko. Agpada kayo kini Ante Irene? Kontrolom nga mintangiwat mo No awan tinasayat nga ibagam, agulimag ka. Nembag ko na matakas talang tinarami ni Pele. Alawanan, basol kon. Talaga basol mo. Ay, so asikati agpakumbaba, anak ko. Sikat agkidaw iti pamakawan. Nawatam. Wan tatang, uston Dinaksirmunan, tasaan pa yan nakarecover ti pingping ko. Ay nawaw! Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Iso a respetuan tayo kumati tunggal maysa. Saan nga amin abanag kat pakibiyangan tayo? Agbalin tayo kit di kumaan naragsak iti baligi ti pada tayo a tao. Tapno maragsakan ti Diyos kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.